Recently, social media have become a very dangerous place. So when you're very careful, a very big mistake on the media. Recently, video on air training for Sofo Kyiriabosom. Now, in that video, ne odi komo say Yesu Kristo eni to media. No ne GD eni Yesu no. Eni bisa ne say internet so de man e ba ho. E na afin so abosom a webubu ni esenche na hodo a waye no. Tumi ben no de ye. E na wo kyerem say e tumi a etini mu. E no de ye sa tumi no ne mu no. Enye Yesu Kristo din eno yusu ye. Some komo we didn't settle well to many to the extent say Prophet Rojah ebe so na Prophet Rojah edin komo no eno o say Sofo Kyiriabosom man be din komo biom emfa saa ne gidie na wonya no omode Yesu Kristo di ntombeko so a defend edin Yesu Kristo enamano so Sofo Kyiriabosom akodi komo wa Luther FM no responding to Prophet Rojah Dr. Mensa Otabo Archbishop Nicholas Danka William any Sofo awodo ebusuan Sofo Kyiriabosom edin koma kwechire message say obenya brenu ahwe video we akosi na wiye na afin so no comment section wonu ya wodi ama we fi so be drop wo comment wo dey mai ni be mu hawa wo si fa react to a video si ebusuan mo man tin komodi e ko so wa Luther FM. Our Facebook live don't have any power to deliver. Eya ho amoasem na wo ke asofo no bi no mu a omunye nsenkyerene okay only to me ade babu onipa no what the Bible any Yesu any heaven any hell and that anipa se wo to me a me mayemra wo su kakra hwe Bible ya ye ken e will be dwumadi obedi ya okọ ene atworo da ho saade no enkase nyame asem da Nebukadnezar so da ya ne nyankopon asem oti ase ohun kofo ko people so enye nyame asem oti make ase ebra ekoba ase ena ekoba ase Elijah so anwan enye nyame asem nyankopon asem ne ne ebeba onche na de bema nipa a wote ase sesi ye etiwe nyame asem ba me nchen nam de ma ofifia aba me nchen me amete ase ene nyame hu mi mu ena metimi ede bibia mawo nanyi obi owuko obi abebo no brawie ya tro mo ho asem da ho nso si nyame na de mankofo na so omuro afiri se Yesu Kristo no mo ka no ho asem se ono na eja wiase nyina age nkwa no ese efe no Juda mujata ese Juda fonti no bae etimbajo eyi entim jakare ekutwa ni ti de masantifo na santifo ede ebo mo bra ye enkrafo efa ho be ne so bi aba eba no kuro mu ba Juda ne so ba bedi djuma se nyame bofo a na wagye ato no se obewu maame mimi de menka ho o te menka na se de tene se ono akura wo ka se o ka asem bi e wo mo history num Bible na ye ka wo asem meka cho se eni djuma bi edi sese ne mum e troto wo se be ye de be yesu ehunu wo se me de meko de obaji mi se mama ka mi di se hon konkron no ba no so a obaya chen de mi ye edi ba cho so fo de na moye obi o se mi de meko se hon konkron no ba mo so a mo ba ya chen mi di a mo sese la wo de na ba ne e be ka kire nkofo ade na wontimi demonstrate won so de obi abaye biko me so ba ampa mi de no na ye mfato ho se wo ye be ye sei ena no fifi prat ba asase so odi be 105 years owu ye owu ko ye no eno kwase papa no be di djuma Ghana na me so na du me so me ye frame say won so die nie prove yourself because they don't have anything to prove to the people until the only thing say esese me use obi di a waye dada no ene dada nipa eno nya dada asem na me ka no eti say wo mo so mu nyame ampade a na se hum ne bank ofo bi so bre bi atwam no eno ana wo mo so dia they should demonstrate said ye Yesu Kristo no oba bre bi atwam e woni kurum wa ma ha ai ga no oba ekura mi ni ho se so oba pa bone ne bone no oba pa ye no e de na bone sa obi o mi anwene hu kan ni enim eni ati
ye free bi na ba kane ye giramu ne bompa in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus ye nyina ne ye tugu e chere ne realize who say enye gina ye bonu na ye adwuma but the spirit that been still in me who matimi mu no na ye adwuma nyame de ma wo e de ma me no na ye adwuma o ti ase enti miam fa no mu nya adwuma na de wowuo me pacho oni nyame de o ti ase de onyame Yesu no ka no wotro na ba bi se o se ma mompa ya mawiase e bompa ya ma wo mo yi wo mo ma me o ti ase me pacho na no be Moses no efiri baby omo wo eko baby no omo ko tukuru foforo na kuru wo omo ko di ko di bi edifiti binom eni binom kon ebinom yesi ho na nyame ni ho na nyame wo eti di bi ntina nyame wo ho ya ntworo wa asem amenti wo de wo se Israel fon kwa na koyi omo firi ekwaso de dom ko nti omo nyankopon de nyina ensom no no way nyame no oti omu otimi so memu me nyame ma wo mo a omo ba me ho beje moa sansu na obi nso ba wo nchen a na aboa na wo so ni nyankopon ne mo o te make an say ene nipa odo betena studio ha na wo ji utum na wo ye adwuma no e ma no wo nyankopon no o te ase wo yire e wo fia na wo ye adwuma na rekofi na manduani na utimi hwe ne ma wo so ni nyankopon ne mo enti ye hu nyame enti wo se mo ya asase so enyame ade ne ha ye hu he mi pa cho Dubai fo ni Yesu enso ho na asofo emukọ ekoda hotel ekojimoni wo mu ni Bible e ho na mukọ China fo wo mu ni Bible ni Yesu e ho na mukọ fa ne maba e na mo beton entade e hihye mu nyina ho na efiri ba na ofisa China fo ye Yesu ni Bible fo na me pa cho nkende wo mu ntade e de ba nka benya biase e ko ma bra bon se ti se de tie ya ame ya tete kwa we should renew our mindset. Yes, say I been you said there be yes so nyame di bibi dua emu yenye we should contribute our quota at this moment near famwa nyame megu na se amobre people are suffering and the people be ebinom yare ebinom wo how oh ebusuafo on so be ko Facebook o mo fa bi ntoso na nkofo we what I say the miracles that I'm doing me them was something to prove to the people say this is what I've done and then I'm so nyame na use excellent what I say nia mimi ye no eye nia ode wo me se kone kokoye what I say obi akoma Bible school na wodi ko ya soro bia ebedi abuzo ba Facebook a be hu no ye koso your friends engineer koso ewo Sofo Kyiriabosom sorry the nyame bia ne mu a wona me che eti say tiase yi a na se be so be tiase yi a it means yenja ka say ya bet say ka ni say so be hunu wonya akopon e wo so de fa ni doba Jesus Christ. No you should forget about it in nyame no timu dada God is in you ya wo ana eni yakopon ya ka say Christ ya ka say Christ etino ka se Kristo Yesu etese nyame hu mati Yesu mu ena Yesu Kristo no kura Jesus na mo kan wasem no ta mo ba asase na leteje no na mai nti ekofa Yesu no free Jesus no free oba asase so no na leteje na edi mu je no na mai and discover it word from the name Jesus it has come enada enti ya bo fritite ya bo hwimfiri mu ma enti me catch me nuan ma sofo no say omo hya ne yesterday me ma chere dwuma mu na me wura nyame ma dwuma mu che atena se ehun se esese eripa utie obi de na otena se na analysis na ehun se da bi ade ne papa de oken no kore ananyo enene se sofo me nua keto Rojah Sofo Rojah ono so ba bonti be ka say Sofo Kyiriabosom mo ma bonti me ka biem na on hwe nye na adwuma ne ensu nye de me ma wo mu dim o se ma bonti ka biem de ono so mo on ma bonti me prophesy biem o te me ka say Kyiriabosom se ma me ka no eno na e ka omo de a eno na e ka omo de a very good Rojah ene da so very good ene na on so on kana no ntum mo ma bonti me ka hwe biem esa se me no me de na me ewo mi mu no
ɛna me dan ne die eti ɔno deɛ ɔso wo no dan ne die o tia sɛ me deɛ ɔno no me hu no sɛ agya wahyɛ aseɛ wo nanim ne Nyankopɔn a ɔde hyɛ nkɔm me deɛ me Nyankopɔn ɔyɛ nsɛnkyerɛnne nsɛnkyerɛnne Nyankopɔn na me prove kyerɛ Ghanafoɔ no me Nyankopɔn keka ka nsɛm o tia sɛ ɛsɛ na we se ma sɔre ma ba me na ase nam gye wɔn ɛnyɛ wo bi a obi tiri ba ebi no makɔhyɛ ne ho nkɔm wɔn mama sɔre ma hyɛ ne ho nkɔm o tia me kana sɛ eti me deɛ the only thing that I know is say ade a ye wo a ɛsɛ sɛ yɛtumi use any the power in us deɛ woyɛ mu no yɛmfa no nyɛ adwuma si hu no ntam a nkanyɛ nie kanina yɛyere yɛ ho yɛkasa demon in the mighty name of Jesus, the name of Jesus. Me that one of catch him say Cobra, don't waste your time, don't read the Bible again, forget about it. It's not just say Jesus deɛ wabɛyɛ ne deɛ kɔ we ne deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ ɔbɛprapra yɛ bɔne me pacho ɔprapra ebinom bɔne ne brɛ so ɛnyɛ me ɔprapra bɔne anka mkɔfo nka kyerɛ sɛ da so yɛ bɔne woba na bɛwu ma bɔne a ɛdeɛ tiri sɛ bɔne ɛwɔ biem ana sɛ nka bɔne ne wɔ biem enti sɛ yɛte aseɛ biom a na kyerɛ sɛ history na ɛda hɔ no ma obiara bɛkae sɛ Jesus bi baa yɛ yɛbɔɔ n'asɛnnuam very good ne ɛni hɔ enti saa asɛnnua no a yɛbɔɔyɛ no obiara ɛnyɛ biribi saa biom me pacho asɛnnua no wɔbɔɔyɛ no wɔbɔ ma no nkurɔfoɔ wɔammo ama yɛn tie ma menka asɛm nkyerɛ da bia meka kyerɛ nkɔfoɔ te sɛ mobile phone yɛkura me sɛ ɔkɔtɔɛ na manual ka ho manual no kenkan wieɛ no wonam wokura manual no nsa no wonam wokura manual no nsa no wayusu daabi wode ato baabi waka awie wode sɛ ɛma info kyerɛ sɛ mobile phone yi woso aso ɛbɛyɛ sei enti sɛ bere biara no enti sɛ asɔfoɔ no ɛkɔ so ɛkɔ bible no mu di a ɛneɛ na onyame frɛ wɔn sɛ nyame afrɛ wo a yɛmo hu sɛ nyame wɔ hɔ ɔno Jesus no mpo ka kyerɛ wɔ sɛ deɛ meka mu gyidi a me deɛ mekɔ nkonko no ba mo so mbɛyɛ akyɛn me die enti now sɛ nkonko no wɔ so ampa deɛ a yɛkyɛ Jesus deɛ no yɛnsɛnkyerɛnne no sa enti sɛ biribi ntimi na nso yɛ mmɔ wodin na nso yɛ nka sɛ wɔn so ba wo brɛ so ni wei na wɔyɛ mate baabi a wɔwɔ firi ne wote ase enti sɛ wɔntimi anyɛ biribia na ɛno ana aka kyerɛ nkɔfoɔ deɛ a ɛne ne nyame mfrɛ wo na mo akɔsua book ɛna wo kyerɛkyerɛ nkɔfoɔ na wonye nyame sɔfoɔ eti agya nti sɛ mete aseɛ biom so yie paa da bia sɛ asɛm ba abɛto ne adeade yɛbɔ pirim ka sɛ Jesus yɛnyɛngya ka neɛ ka awurade mepakyɛw awurade bɛɛ ho asɛm no nyame dɔɔso ɛyɛ Nyankopɔn ɔno na wɔ sɛ yɛbɔ ne din sɛ wote mɛkra se ɛnti ɛyɛ ɔn sɛ yɛde atete yɛn yɛde awura yɛ mu ɛne mpo mea mete wei sɛ mebɔ mpa yɛduru baabi a in the name of Jesus bɛtumi aba okay because adeɛ no yɛde awura furu mmɔfra ase na ɛso meka kyerɛ sɛ nyɛ no na ɛyɛ adwuma wode ɔpa biribi bɛto a ka sɛ kai adeɛ no ma the spirit that protects you, it is not Jesus, but you can mention God. You can mention God, the name of God. The God, you know the God that you are serving. The God is in you. God is with somebody else. Enti nyame wo baby a. Enti asem obeto ade bia ye ka say Jesus no. Oh wofa en ha ho. Let's say ufiri mu a enya Jesus na ye Nyankopon na ye. Nyankopon na ye, nyame a otu mu no na ye. Enti Jesus de wada kora. Me pa to wo wie na dwuma. On de enim ni baby abiem. Kane no de wura ya dwunu mu sa. It's no more. Enti kane no use Jesus e de ye. Why not? Because yes, we are bofra no. Okay. O de cheche wo no. And de tete wa. But wunyini na behunu. Wo behunu no kore kwan na no ya bie. Enti time na wo use Jesus de yan sa kire ne no. Na wo fi say Jesus. Na me fi say Jesus. Na so na Jesus. Na nyame a otimi mu no e na ye adwuma. Now, I've come to realize that say enipa bi a oti obi ase say fi asofo no ntie me. Opa father eson. Oni so ade hunu. Watenka. Me pa cho fa no ye adwuma. Wo be ko nim tem. What I say, dance, Ubesha Babrum. What a mechanic. And now Tiwani, now you catch us, you send the accident is here. Be very careful. Taking it serious. Because on no na a won't qua. On only wunyame. On only yami bet my father so I can be biatro. And you book quietro. Ubako some sooner Bible be go. What a mechanic. But your other Bible no casaban wall. What I say, Kyiriabosom, Kyiriabosom near the Necas, a minute be my young walk and was say, and a Sofo Kyiriabosom, or the Nyamedin or the 2 D and one cana, a confirming in Ancasom, but my answer will be combated. What I say, listen to me, because I have the power of God, even Antoniama, Macum. What you make say, Mo internet at Dasso, Mako and Yamanaso, Mako, you show Masopano, a good anymore. What I say, what do you man cafe?
Only twem e ku twenyan Kyiriabosom yi se nto no enfie ben so mfie ngotwenie we da so ti ba biete and so say the power in you is more than what is in the world. Oh, enti mumma yen concentrate on that. Na me nua ba bi bai. So kwa twama ntese bompa ye ne adade nyina. Wogire ne ho na me moti me mfa nwi ntrawtuni so me evangelist and na say o kan echi wa me dey before echi am na nya contract bi anka na bra. E da wa so. Why? Uni abade. Hwem. Wanya contract bi free MPP for ho ena onya ye na otimi bo modene enne wode esirima Christ afi de oboniti eye ya me pa cho enkanya bia me busa se ni Yesu no bo ni din ekosi ni say without the politics of bewura mu no enko nya hwe because there's no miracle, there's nothing there. And I know sort of say me papa anaba no yes anaba oba wonte won say without miracles in the church, people will lose their faith. What I say, they will lose their because one thing they say, Mona Mokachin and Samumra for the swabra, Yabesio, and this way yaba, so obedient mention or Yari, obey when young talk. What I say, or how obey when young talk, obey with champagne for be a woman near. So one is save one, it will him, dear. Akwa robbery ni say krono kese ene scam kese ne say asofo no binom afa Yesu ene Bible say ene mo dida da nipa asofo ni mu bi afa Yesu ene Bible say no mo dida da nipa o mo ni tumi bia enti eno no akoye bibi te say mayam mo enti si ya me babe kan say ena Yesu mo bia fa nto nchen na mo mienyi Bible nto baby ne en concentrate on the spirit na se fa nya adwuma no Kyiriabosom akopot ko so mo no aduane yasa me o mo no aduane me ya amana bo won nenso mekoso amana bo won because me man kofo hunu me was something to prove. Bishop be from maso ka kire me o se papa won se kye ne a wo ye bia ye hwe de wudi babia ye hunu nanso de wo kan ye no kore eso se ye be tebia ye be de ye didi esa se tumi na kura no ye ni bi eti sa tumi na tumi be na omo de adwuma no but de bio se no ye de obi abaye ko eno mo di ho adanse ba sa tumi no wo se eni hobium me obi abaye ko no yes eni hobium eti ese ni na sa asofo kro no omo ye tumi be na omo use but e wo hinefa se jeni be na wo hunu obi ye bi sa asofo ni bi so omo tumi nyane owufo no ya de me hunu ye but de bia asama omo kan they should prove it e wo hinefa enie se na me ba me yibi wo eyi su kire wo yi me di bi ma mi ya be ma so mfa bi enti se wo hwe saade ni nyina nyame wo tumi a ode adome mo yemre wo sa o ti ase ye mo ankrofo no mo mfiri mu o ti ase se ye concentrate on de nyame de amaye na ye bituma bo nipa again emre ben na o realize say na o ye mistake eno de ache na onim de tiane say se ene bloggers aba omutimi kare niema no manako ye de kane wo be ka bibi etese wa hye wo de makansem edawa maso de na meka meka wi am TV zika creation be yi no de otibia na wate na so the moment se ena no yi se ensimu maka ka ota wo akra ma ba be ka bi pe so oti meka se enso no encovera ne mum no the moment so be ko ba bia amanfo wo a on betima pike se de me ba emranti a ya boju satin tatin gu yi on din se mu be koi e be koi na e be ma obi foforo ate we say eh e dey papa yi kan obi si papa small kan no kre obi Abraham she as a one way Avram oba monti be kan nyina am say Abraham wo ya de one de o kan nyina one ne ya adwen oh yes Avram it's true
Okay. What you make us say? You can you know correct. What you make us say? Aha. And you know, me fear no massa, me fear no massa. Mr. Papa, we won't do correct wine. What you make us say? And you know, me too on me. There be a me catch them and say a name puno. You decide to say between me and Cassandra so could be and qua. Yaran can far better. You guys are sorry, massa. But obi a problem, you should go and see the pastor. Solve the problem because the problem solving. What is a Jumani problem solving center? Yes, Chris on Krabe okay was one was swad swabre. Namukumbu, Mumra, Namesiamo. But so for you be the more almost solve problems. No, that's what I'm talking about. They are Bible readers, any musical concert people that they keep on going out. And keep on going to visit what's wrong in Namayase, no one in Namwediase, no one in Namayina, or Mokwa, no more bar. They don't solve problems. One more time, I'm doing come Sheba and come Shania 29, a Bronya Brenqua. And what you did 29? Oh, there be some come 29, or bows and come Shebakuni, who are Yato, and come say me, Yakupo, Pirata, or the Yancom, Yami Unima fear you. Nyame onim afie e je obi betina se wo bi at any time obi betina se wo di fie aka se na che se sabi asofo no ebinum na wo ka o masem no some bompa ye ne o me say oh can I prophesy no mo ne sa nyoma no ti ase ye na che se enya nyame honhom no mo di adwuma na honhom fu ana ye honhom ati wo mu ena ye adwuma ye nyame honhom ati wo mu na ye adwuma ye nyame honhom nyame honhom ati wo mu na ye de wo won ena wo ye adwuma enti no man ka se sa can I prophesy no ne Jesus say what ne bi ena wo pese wo ka nyame na aka kire no enti nyame honhom no e wo mu okay ena se yade se obia ene me yesi ya monkofon maminya ofidie su nka akra obi nhwe Fire TV no hwe obi si me ba man kamasem Angela Sofo me ba ya no kan masem kire me edi entia ho matimi mu no e ka chem se nipa so me se obey say obey me ba me say o se Sofo ampa no ntina ba the spirit is in us baby won so yes information information for no na de beto abonten no want to make us say yes information like sorry no more also for no your more info that is the reason why to minya nipa no wa asem kan no obi a waba oba be delay so obi amusa ohwe na wasora ba manim information ko fafiri what I say one more mo information yes ade ne one more ba yifo no mo gina ni mo ya asori no ma frɛ won ebejo mahunu sese me de obi ente what you make me no me nko asem ne ba mawo nko na me no ye adwuma una abetra manim e na ho asem aba na me ka kire do I have to come and stand in front of a church and let everybody be aware are you fake eja one my fans pa e de akire eye ye Jesus Christ aye ne mo no yeah officer we no ho so man sa accolade no one farmer God me no me ho okay me no me ho se me bo ni din esanse ye de wura me tirim okay ene madwene mu se ono na se ogi ni dia bibia asa mi gi ni dia mpa mi hu se se nye ono na eye adwuma ne momuhum a nyame de adua mi mu no ene eye adwuma ene adwuma dia mi di bia da wo hwe wo mo a omo me ne ye yi kire wo TV so ne de wo be Fire TV wo hwe a no mo ebe nyina no enye yesu ne me na me ye ehum nyame de ama me so kan wo se me de me ko o ta se de oba betrem mu de fe na wo so betrem mu a de mi yi mo be ya cha me de no eti se sofu bi ntumi nye bi na onkonkon ntini mu eti sisi anu ye bibia na se tumi na yakopɔ de ama wo de sa yare o kan wo Yesu di mu anaso wo yakopɔ ndi mu in the mighty name of fire fire is God okay in the mighty name of fire you see onyame ye oja a ehia de eti na me ho no masore fire grounds okay what you make us say okay asoro ho no fire grounds ena on say yana ko your friend was of hu na kanoyo akwanchere papa onyakopon akwa tontun sansan be na so no ena me bomu no e man kofo ate ene hu no kwere wo ho because you see there be na me say sofu amakwata oba bonte be ka say se no no ja krisosoma obetimi de 10 days ago krisosoma because of war secrets I think bibisa farmer so are you getting me yeah enti bacho e dey no okay ono na sem no
a wogidi say okuta sa you know na say Kristo mbeto na say Kristo sum bia Kristo no bia Yesu Kristo ni bi bia enti oba bi kwa na me de no wo pese wo ka no ntimi nka o te make na say hwi ni ho hwi bia ni ho o te say you see let's face the facts momma ene obi sori na o sori ne me ka cho say sori anopa kokosa enkwantana so anwea fabra ne fa ko dware na ko ayi ya wo koi e fe ne say interview ako obenya na ko saba na de ye na ko ye fu odwuma Yesu ne be o ta say obi beba obabedu ye menua mehu se tumi bi ba so anadwobre oba ni tinwi kusu ne nsamfiamfia o se sofo mpacho ampa unim na chiwade mesi da bi kofa bidie ene adwe yam fasra o mabiem uko sofo ade ne mabiem. This is what we are talking about. We should be in the spirit to set people free from bondage. Bibri one man mo bibri kutia won. But nyame man kasa nyame asofo a wo yi won na ye de wo won wo asase so no e kakra bi wona aka nyina no me pa cho eye makosua bible me so me di yaketua de medidi de yakoso ano enti offer wona e sorry e kansem so ene me kai amanfo beba Facebook wonim ne woka wabodam na ko akwa bi say bosom amanfo use wabodam nyina oh yes akwa bi kwa de wo say efe ne say bosom na bubu ye no ene ne de bosom na bubu mimu na obomdam you see but omo ye nkola eno na Yesu breso ni kurum no ka kire o say jafa che onim ne oye o da say me no edu ba bi nipa bibre no ebedu ba bi afi ba be realize say so fucha bosom se mo de bae no no kre Yesu no breso no maso kai o ka kire won se Yesu Kristo breso o ka kire won se mo nim nia mo ye o ja se eja fa che wo etinde boys bebre betima because ono ye wure ni tirim wonu ba bia maduri and what realize say the papa ne ka no no kre o te me kra se bi busan kofo se hey mitiwe mebu abosom ahia abosom ayi antonya mama kom ayi wei ha mako asuo tandomu mako mafuru akoko divoire asuo bobom akoso pa no maba ni adet ni onyina we nyina medaso tede metie chese minim ni ameye also betumi age atumu say asofo ni bi no mo eyusu enduro na omde ye omo enyuma eno de mentimi nka na sa because eduro ntimi nye bibia se eduro ntimi ma obi nante eduro ntimi ma obi nya yaresa obonsam ntimi nya de ye ni mo bia omo de beke kansem keke because vivi woti wonu mu se obana beduru obi anim na o ka kire se bo 3 days time obi nya accident o de say na ko nya accident je se nyame na aka no o de say nyame nhwe se bibi boni betu ni pasa it is obi nya accident obi review to me then I tell you say this is what is going to happen this enko baby pa wanko ade no ameso na okọ onim o de say ewiase ete no eno mamienu obonsam hom eni nyame hom obonsam hom tinipam nyame hom tinipam enipa ena bo enipa enipa na kutie enipa se obonsam bi ni ba bia o tia se enipa da sani ena be ko tia na sanso na wankasa oti wenso wona betima bo obi eti wona we don buy the adum on don ba so be destroy enipa obeka ho nsembone obi twitwa na ntini owo adwumam oti o na ombacho oye niema odi ekura ko betima firi hunsa o da say opo ho report ope bibi kakra bi afiri ho a obetima ma de wo ye no because on pese nyame a otium benya ni munyam eti abribia no opo say yonkofo bi o ntesa because say mehwe akora bi o internet so akora no e wo America ombusa say dey no open asase so o say just to kill people what I say oh kasmo okay no it is a spirit in the child so the opposite okum enipa aha enti no say yonkofo bibre wono ma sa na ontie mitiwe da bia me ka che nkofo say me so bi ka say be ifo a megidi what I say obi ka say Sofo Kyiriabosom be ifo a me accept it because me na what I say me show no a travel a co
And you be ye out the year be me. Some be ye can so be a bay for or bay ye or baby di juma. What I say or buy what be ye? What I say, name no and go for aquaneno. And ye say, at the boneno on the yena, me sorry and a jumina to say kukuru. Na me spirit now. He obi anywhere o yenya me ba ne spirit in pie. Eti na so da ye no. What I say? Eti na ma hunu bibi no. What do? Esubo se na wo krum. Obi also was so da ye da. Sa di pa ye. And say di pa no hear deliverance. What I say? As a set the show I wo mu no e pie na ekohu ne ma na eba. What I say? Obi say that's my pastor. Yeah. It's a show no atim di nyina ba fa bra meje. Me de me no me ni problem about those because me nim ni America na me nim ni America so. Enti no so na etimi mu no eno ne pia na dwo ne kona ko hu ne ma. Obi say dia wo Kenya anya true. Yo ye dana say ono no de onu wonim because me gina bia me gina no. Onyina ha bi. O te me kana say. Nyame nhum a etimi mu am de ye adwuma. Obi say he's lying. Me lie ya wo Kenya na me nu Fianchencheni esie no so me boa no se jeni o so afon so nya bi da asori a wotimu hunhun bi da pastor Sanchez do so munyi bi mfa nkyerɛ mo na what be so as say also the way I walk out it means say wo pe abosom me pa abosom abosom ma hye no ma bubu na me pa abosom we say the walk as na say sisi na say you operating na as abosom no dey operate e wo dey ho e obi a me ko hye bosom bubu bosom no mako gina nto onye mama so pa no wonti manya mewe ne no ede abosom na ja obi betumi atene fia ebisa se say wo se Yesu no hono mu biom dia na che say akoye bibi to say your friend say so sorry kind of lie bisa because some mo nji Yesu ni na so obi nyi Yesu na nji so sunsun sorry some person mo say what sorry no so sorry and me the China for no mkoto no ma ekoto ko jiji ni mo firi ho no wo na boya bosia me pacho ase pa me kacho no won na buya bosia India for no won na buya bosia emi ade ye bridge se ne ye overpass ne adali nyina won ye koji loan me pacho onim Yesu they don't know Yesu you see ekofon timin ma make ase no de on to bible mu to baby no kan kire ne nyankopon se awurade wo suma masase so wo ma me home na de wo mu tena mi mu fa me home ne ye adwuma onyame beye because the moment say ubenya nyame se bible ye onyankopon no nyame otimu no nya adwuma biem on rise on pagya o ma hu de se wo hu what I say the moment say ubenya gidie bi say ena me de minim say Yesu din na ye adwuma no and the power in you will not manifest enya adwuma what I say eti me de me hu ni say enipa do na kasa eje achinye ene adade nyina no because without any power no they can't do the work of God. Obviously your friends where you see Yesu as come as you are saying say as come no where you see Yesu as come for we nya ho tam awie nti na sisi a person enti bajo ade me ejimi fo me nya kwan e fa so discover me a me wi am say ene me kate one na wi ase wote wa e boa na eye ni ye na ye time na me ko abosom so no na me ma boys di sika o mam ko yibosom mum sika no de ye adwuma ne e de me enya ho ni nya ho no say enti say me sure me ho no me sima me kenya they are aware dada because eno na be preaching on television so ya Fire TV na be hu o tell say they are deceiving us omo dada ye mom ye twe hu free omo because eno na ama ye Ghana ya boko no look at say from Monday to Friday to Saturday nyan ko fogu ne ye bompae what I say me gina akonya esu ase president mama mestre ne say Achimota Forest esi esu ko wura wa 10 cedi onfa ko 1 million. Oh, 1 million as in 100 cities. Onfa ko 1 million na ko fonko ye adwuma ko siada omo nkonko som tie fini ho Achimota Forest oh wofa me pacho atwema ntezo de na ho fini ho enne se me pese omo ntemo there's nothing there. Fini wo oboko omo weso omo time me ba jonti wo de empire bo na omo ko bo fre wo mo a omo ekọ na omo ko pe ba no so munya bia won ko so ko pa ware munya bia won ko se omo de omo pese omo nyame ye omo ko edi de kosi ye enkosi we be se ko ba bia nyame tumi wo na ye moa
full stop wo problem a fa ko baby atumi wo no mo a ukọ na so ye kremoni na so betime hunu a kire wo de wo ye na akọ ye a what de ho nyame soma nipa wan soma religion nipa na ode ba asase so se mra medi djuma ene o yaba ene ye adwuma enti ye ma eno no hye etirimu se me ma me akosua se wa bia no ote ne na kura ase no me pa cho no nkwa sori o no onye kremoni o me pa cho enso no obi nyinsa na so kokuduru a osimba cho mo fa ne mra obawi otintasuo kan ntechere maso ode kan nsa oyin se ya ode ato no ne nufu ho se osimo nko obawo ukodu ya no awo eno ye de ade a o ti ase no onim yesu no na onim bibia me de mesere se asofo a ombu afum nyina no omonko so hiti more because I feel them be hiti wo more esan se me pese nipa aninti na nipa ni mra ho so ni nya sa na ada na ye di akirache no asede bia ye de ena nyame beye ena nyame beye bia sa debi be ya so no munya akọ ye pemprepre mu boafo asori be no sa debi asori ni debi be Church of Pentecost, Presby, Anglican, Roman any one more kwa any ye be kwa heaven obi asori bia bu preach heaven any bon sem gem bia debi be ya sorry omunya akọ omunya asori a wabobo nyina ofa yenya na mo nsori waka na mo mbra ba bia gidie tumi wa ebetima boa wo na meka se onua ba bia o te dem a otimi betimi aboa mo afiri wa manem no kono ho no mo a kono no mo a ne jai sa no ma mo didi e kire na ye na ye de bi ye be hiem na ye ni ewrade ebeto omboa ye ko shine fa Jerusalem yo ma Jerusalem mo ni fa yekuro kan ni anim say o heaven o mi anwere ho obi kire say egwusem a wo kan dey asa wo ne Misbel ya adwen pa Misbel Misbel so abeka as a similar thing like that no say me ti o menya akora me say adwuma na se ache o so mo social media mo enti o mo kan so ne Misbel me hunu so okay recently na me hunu se no social media no ya na me tanko wonti de tere say onyame adifo no o mo ntampie obi o nyame sofo unta hu na yi ase unta hu no wedding asofo ekokọ yi ase ne wedding ya de omonye papa na de dawa also me bisa me say o se nyame adifo me kan asofo me say onyame adifo no omonta mpie okay omonta nkokọ yi ase omonta nkokọ ba ye onyame adifo omokọ yi ase me say omonta nko okay enti uhunu sofo na uhu so na yi ase onam wedding ase enne no ha ye we no gina ase me pacho Bible church for nimum on kedi for Bible church for on kedi for mi gina che me nuakum jaja ku baby obi abechia o ta kwa yi ne weddings pa da bi sound so no de onu pese mu no ye onye odifo kunya odifo debi oye pese mu na oye obi enkofo adwin mu odifo ye de odifo ye kan say obrofo prophet ito kumchacha nya prophet debi say prophet ni de ono no kwasi bro ni kasa no de abre ye de ehunhum asem ne ye ka ito odifo kumchacha ohunu hwe o me ba cho ye nka na se ohunu hwe oda on ti on so dai obeso dai very good ohun bibi ba odifo ye den odifo me o mo odima odima said the nipa ba ya wontimi nante ameso mo nante ye said the obi ba oyare oyewu don sato no so na kumchacha nya bibi sada mi nya hunu bi de ebi afi no obe ebi ya mi so hey edio enti mumma ye nyina ye nti ase prekopese edu bra enipa nyina ma ye nimra ye ho so yenua manum ketua mema na eba no de be kakra no toto na nka se eba mu bu ewo nyamesom ho efiri se de de hia mo bo no enyi adwuma ebo sha ne wo mu se oba obedi yie no oni yie oba obenya hoto no ahoto bi eni ho o de say they lose something, they need to gain something o de say enti se me oba mo consultation ti se obi ba ya oba bitu consultation fee na oba be hume obehumi onya bibi etina nkofo guso mu ba no o ti ase ti wo anya hwede a you are wasting your time there's no need for you to keep on going to that church okay bibi any what they now the ajeju kofini ama ni ajeju sika so do no man sand man tight ni ade ni na do ko trefi in the hope say obekọ heaven
in the end that's what say abonsem jemtia and that's what say and the be a bisham no and no dia you are doing free so bibia say ni ho abusia smarte Osofo Kyiriabosom na de mamefa we nkoda de minim se we yi obe kapo na tum no de yi obe kapo na tum no de meka a kire ensore man se ye wona ebo nipa yi Osofo kese ba ko so your friend prophet Nana Asamoah Nyameche. Oh, okay. Aye. Okay. Also me nka sure say nka Ikebeya nka be bold na kachire Ghana mansan tumi a wudi adwuma no boni din. Nyame tumi e wumidin e wumi mu. Okay. Anything bia. The fire in me. Okay. Eno no de wo me. Okay. And am de ye adwuma. Enti no say menyini say tumi etimi sori tia no ho. Okay. What I say? Me ti won me te me hu obi a wo ye nwuma me ye bia. Me fanadam for so e madam fo. Okay. What me can say? Okay. Se me call bosom so e ko bosom. Na me hye bosom. Oh, me call bosom so e ko bosom. Na me hye bosom. Na me ko anto nyama so ko so pa no man ko fo nyina hu se tumi bia ni mo bia fa ho nto so. Na so obi tra ba bi ka se papa no de wo ye no wo de bibi na ye adwuma de a. Na me hu adwen. But enya nwanwa esan se Yesu Kristo no a omo gini dom kan ne bresumpo no wose yeso de hombone ene tutu hombone ena metiase ntin kofon kan sempa mfa me ho se Yesu tiase nko bi emprechi Yesu on tiase obi boko no nche ntin nom de eye akasa efense franka a mo ye eti se meti woni mi se me ye ene kan ne mewu a ko bi otira kase ebire bi atwomudifo bi bai okwanya mamu ekoye adwuma wo ti ase obire bi atwomudifo bi bai na obubu bosom hye bosom na ye fe no Sofo Kyiriabosom that time mini ho mini ho nti no wo de be preach eti ne Yesu ni wo no or the preacher wrong me boy no me nteme so the preacher onye reference keke. Okay, mama ni fan preaching. No, fanya reference won you so the 2 mina e true no so no. Okay. On so fanya bintu aso. Okay. Enti wonye bintu aso de a ene ko no tum. Okay. Enti no se ene ye we a ye adwuma ye kobai. Jamaica nyina Sofo nyina so Sofo Kyiriabosom ena de okeka de nya no kre nyese ene na bacho tumi na ensanchani esi of Fire TV no so bebrebe no. Kofo ebe nya yaresa no eno so enu na dabrama fo twabo se na chese wo yusu abosom. Enti se bosom timi ye de omko gibi no mfanye me hwe. Bosom so fri nyame o me boa. Tabi me chese se bosom ni timi ye de a wo mko gibi mfanye me hwe. Okay. Ote me kana se ade na nka konfo nya de me ye bi. Dada ade yo. Akonfo atwa wiase bebe nya de na de me ye enko mu nya bi. Bibia se ni ho. Na chense omu ni bi ebetima ye nti no obe condemn. What I say? Na abakosam etre say Yesu no kura bae no. Say Sofo mpanyifo ne soriti ano. Anambo. Yeah. Sofo mpanyifo ne soriti ano. Again, nenti say your friends wo mu ni to me no mu yusu your friend say no. Bible no any Jesus Christ na omode ye ensenchire no eno na ho no. Na me busa say how do they don't know say nye Yesu na eye. Okay. Ne mum tumi ati wo mu concentrate say wo mu no nyame no ene ye de wo se mo ya sa asisu nyame for Jesus Christ dey no fatu baby wa operate awie. Okay, and a Bible no so yenjai Bible no they say reference. Okay. You refer Bible is a reference book. Okay. I refer to say na mka say e bi to say manual ya na make. Okay. E do baby na so ye yi kra no what ma ko bi no what oh I say baby kra no Bible mu no we say see and then me so it is office o to me are you so to me ni bibi ne never to aso. Okay. Your mama ba say no ne wono so ba bi fofure nya no so o twa ayi very say a big push here also di twa kumase kwan o ti ase o twa takwa de kwan o ye bi ama Newton add uda addition ni nyina ya nyame tumi odi ase ne mu very good o ti ase enya bibia na ye say ye nsanchire that do that na de bia de mutina na tie o ti ase so ma o add something
the other beto ye nyen one so be nsa na de ba ye na yi asuafo no nam no na okoto se ebubu ani bi ti asorofie na no na o ka so na so na nte na asorofo bo ensem so for dia na so ye demonstrate your power eja so bi kasa wonya no owufo am engi ni da wo ho owufo obi a wo obi a wo wu osofo kasa wo me ba cho se obi wu sisi anakopie so a okay what I say na ye honhum bi na ye ne sa you can do that obi ma healing amana sorry say obi ewu na ebiam kase wo be say ebia 5 hours later 6 hours wachenchene da wo se makonya no it's never true. Okay, nice one. Eja question back one yenu abema Pascal so we tete wa from UK and we tete we hunu one or two things be a work keka but or say see what's sa your friends say dem product o say see as what's sa what dream Jesus Christ will say see we hunu say enye na hunu yo me frika ya che na me say wrong as you fu about you say no money me nchen no mo de akọ o ti ase say abeya na mo tie say on de ba prum sa me so me hwa mom de aprum say eno no say enye say na hunu ye a o person obi say o ba abonte be ka say aware dodo ye da aware dodo of awunya ska 10 kura aware okay o say no betumi asesa wano aka say enye ade ntina make say enye it is still out on as say aware dodo ye and say timi mu no ene ma me me se ma me bia me se ma no it yankopon na e kasa aware dodo ye mbajo na yankopon nkofo na omo wo bible mu amusua no ompanyifo David no mu aware bebrebe nya omo na so nyame ani obi no ware du be nyame so nyame ani me pacho responsibility enipa be responsible what I say nyame care about that person. Okay, what I say if you are responsible we are responsible and wa uni we yawo mienu miensa we adwumaden we dey raising kwala no we dey boa wom we dey raising kwala no ana so ware oba na ka ho na on ware say asem na ke oh okay na kokko uni no kokko ba we say wan na kokko no ana sa no why okay Debbie okay Debbie enti o raising kwala no na o hwe oba no oni we nso awon so the same thing enti nyame hu say you are a responsible person. It obeboa ma ubi bia akoso. Obeboa ma no ma nyina akoso. Indicate say be no ma ba ye nyina be ebe kwa nimu because nkura bi e blessing no. Akura bi wadene be wiase a akura nti na abetra se akosie wiye because nyame be use akura for a purpose. What you make us say? Enti no nyame be use akura for bibi nti no nyame be ma won so bibia be bia akoso akom say akura be du baby wodru ansana opagya kodu baby wodru na Yakobon say ye. What you make us say? Enti no me de me catch am ansana say say obaware mi no so ni nyina ye obutom. So wo sika no kwa dia. Oh, ware dodo. Keep on. Wo ware ba kwa ye tabu. Oh, ni tabu ni say wa ho den. So wo sika no. Wo sika na betime aware bi aka na be boa wona. Do it. Enye body. There is the body ni say. Wan kan sa asem no. O say Bible say Bible wan tworo bre ho. Oh, massa. Mumienye ni o. Na yenkoye nim na entisa e betra se a am ye be sebi ejimifo. Ofa me so kiremu ye se de we waka ne ne me wan se da obi a woni da makora o se Sofo Kyiriabosom sa wa do it would can you moment ya say yes say woni da ma dia don't try it. There be mountain say de no ba on na wo ba akona mienu no po no de mu die no edin. Why do you have to do that? O just say okoye sana na mo de ho kire mo eba ena woni bi nso ansan ko wo ha awona awon nkora ne hia se ye be pagya won it is woni bi ade be bo nkora na why do you have to bring them on this earth wo do mba be dey eba sara be man nkora so be ha ma dwen o just say afi be du be na watete se ana nkora wo wogya won emfa so bi ene so it is say wo bi a na abeye woni bi dia there's no this obey yenu abema Samson say thank you so much pastor I'm going ahead then. I'm say what time ba ko bi ato. On o scan the bank account more dey. E more dey there any problem. Ni nyina say e onim your culture no e na ama na basa. Akoba sente ma no nua ma no bibiri no adwen nyina say esese me nko aminya mikun na me na tera. Ba ene ma me nyina weso ntu maafo. Kakra. Onim se me nua ba bia e hwe me etie me ne. Seni kunu wo bi na nti be ma no betumi akofo bi na waboa ma ebusua na pagya omoa no hwe
me be free beba na me yere we ko ebi okwa deposit what I say we say nso e was site one ayifo e wo ya omo ye e janyere no yase and the opide over be there be obi na ebisa also wo yere mo yase me pacho omre me fie me enti se no ma bi as I say o makwan onim se ba kofo otena be ma no ho a sensu mi yewi sakra na wo ho afono no ay basa anso vi o de ndese o yire ba ko ti Medina na ba consulte Asankare no prof Mr. form to year I said you am ba ko ti cantonment ba ko ti your airport hills ba ko so o de ye Asankare ni o de fa to year Mr. wait ya na se edina otwe na akọ no 2 days okwa we fresh ema uhuna no woni age kama o ti ase se de one ne wo de ne o de ntuma twem no atwem no okoba no wo so akolensa no otiem no ese oba na kasakora no o so ne dua so umma no kwa ma no relax okay na ono kwa wo ne ho na ototo ne ma ye shiri one ne nte one de bi se wo okay Mamonti feedback very good. What I say, no, say feedback na they can decide to be in the apartment. Okay. What I say, fra, into makwaya, a ban who need to check. It will be a pressure and also. I would insurance me ho. Me do and be see me ho. And away, I will see my tadi way. Why you say? Oh, just say pressure down on Kwanso, sir. I will be if you can. I am Shisha. Unya bok kum kokope osike akoyaba na koma na ebo o ye mistake entoko be sifi onya asem ketua o just say enti no but ye no ye de atete yen enti ama akanko futi mu se okukofo bi ka ho de a ene na enye kura eni kwa se o ma okunu kokofa bi ka ho ene ade no me pacho se be ma no wo bi no betima bo mu nyina mini bebre won man nei no omo eka kama what I say we number the way so number na we mu nyina eboa no more contribute to their progress no more boa obabi animade pa what I say obetima komua akofa bibia ba e de abeboa be ma e de aboa efie obabi so won mo so e wo pa obetima hwefie enti there's nothing wrong with it nyina na say be man you responsible person ni mum so kofa we ne no wagya na jeje mu eno na enye no wagya we jeje mu na brabo fe wo fro kra wo mfa na fifi wo do ho fe na wo de nam ne so na wo koba egya me so bente sa na me example what is Ghana fo na etie wo behu ano bo yiwa no ekosi bot eti no ebia obekwa na wa neglect fie ohun ofra wa wo mfa na de wo enso nka daily check na nkeboa eti mesre but in that shell no mesre amansan nyina se moma ye mane wo yimu no embo nipa na nipa nso enimra wo so se ye kase edi de atwamochi a China for enim Bible wo munim Yesu. So with regards to video I will share ye minim adwene aba wetin si a but kakra metima kan ye say we yo Kristo ni a e wo se wotumi kuta wugide mu yi na obi nkyerɛkyerɛ ana obi adwenkyerɛ anse wugide awo. This is where the time I was say wotana say obi nkosua ade na wabɛka de ohu ye no akyerɛ e wo se wakasa ofa nyame asɛm no na wo kenkan na pɛ wa ho ntiase mo nyame wo konkro mu a na tumi nya ntiase wo kyerɛ na wo kan ne mu enya sa de a Sofo bi yesa kokan na de mu nkyeremu abrewa anhwa nkyeremu na ode brew no oni brew so no amane kwan ebi di be 20 years ansana bo hu ni se sa na ntiase bia wonya ye emre bi etwem no sa na ntiase na entiapo ebusua aha no too much mesel say comment section no mu ye wo de a kyerɛ wadwe na mi hu ha wo se fa gi e videos yi na fo ni de mo subscribe na mi adoma ne so sena me upload bia so na unsa ebetimaka akra